Mine Nauruz festivali yıllar boyu, көп yıllardır beri kütüp alınған spektakllerini alıp barabız özümüzden. Şunday bizden için zor bayram, aralaşular, hemmesi de bek oңай fikirler tuzara birler indi. Min mesela Mansur Gelejev'nin Safiyullah spektaklinde Safiyullah rolünü oynap Nauruz festivalinde diplomat buldum. Benim için bek kadirli. Hemen bu yıl indi biz Koşaklar spektakli bilen Nauruz festivalinde katlaşabız. Bek rahmet bilmen aralaşabız, başka tiyarlarını qarayız, fikirleşebіз. Şunысы bilen bek kuanışlı, bek kerekli. Генерал Тугушевтің шағып тұғышқына жойынды. Қазір біздің орт көпше қақшағанын айтам, шығалдында бейт көп қарантасылар көрдім. Алыштырып жеткірсәк жегірек. Фестивальга һәр вакыт толкынланып килә инде. Сонки фестиваль ул гадәти генә гастроль спектакльдә түгел, гадәти спектакльдә түгел. Был тамашачылар, безнең дустар, безнең коллегалар. Коллегалар арасында сыгып ролеңдә уйнау ул икеләтә җаваплы. Без шуны менән бәхетлебез. Башкорт академия драма театры Мәҗит Гафури исемендәге ул һәр вакыт Наурыз фестивальләрендә катнаша һәм һәр вакыт bizning artistlarimiz bu festivallarga kelarga ашкынып торалар. Чөнки иң якын дусларыбыз, иң якын халыктар бер-берсен аралашып, бер-берсен баяталар гына. Бер ахырына тигән барып җитүселәр хатта өметтем. Саткыһыма, ишарахыла күренмәһәлә бер, һәлдәгемет хәсисемет, кыйммәтлеүнең юлымга аркыры төшәүнең ашатлабы дисезләр. Teşekkürler Sina. Prekara kaldan prekarasından tebrik ederiz. So it is a great pleasure to come here all the way from the United States to Kazan, where I have never been before, and I understand it is the third city. Having been to St. Petersburg and Moscow, I'd say it's number one, not number three. It's gorgeous, a wonderful travel-friendly place, and the Tatar community is such a wonderful community to watch and be a part of. They're gracious. I learned about the theater and how interactive it is and the support that they give one another and the pride of the community. It's so touching and it gives me great pleasure. I will bring all of this knowledge back to the US with me.